Sir, sigun ti ano ilakay ko sir ket ano, nasingput so na kasi ti kunakahan nga aginom, haan nga agsigarilyo. Then awan met pinaririnig na, na kinasaya at ti pada nga tao sir kinatulong, adda kanyami nga talugadi nga agasawa dayta. Amo ti kaaduan. Pero gusto nga nagregat sir, nga panunutan mo ano ba talaga. Pero sir, di laeng ti ano na, di lang habit na talaga ti makit-kita mi nga reason na. Di panaki palpalot, di lang sir awan kasi no ti kunak panagkuriri wenno panakisubang. Awan sir kasi naurnos da, dagiti nga pamilya. Okay. Ma'am, deti papan panaki deti kalyaran. Amo tayo matan no, kalyaran iti kada ili. Awan may tingis na nagtakamat na problema na doon. Kapo kaditi papan maki ay ayam. Awan mati si ma'am. Managtakamat na kada kayo. Isu na ngamin sir ket ano, silent isunan no anyaman ti ano na, haan na nga ibaga pulos kaniyak. Kasi ammo na di ugali. Isungahan nga agibaga kanyak apulos sir, uno dadamagom, adula amin kas daysuna. Kasi no daduma sir no mapanda, ada time na nga masapad nga rumwar, ada time nanton nga parbangon no sumangpet da kas day sir, nagladaw kayon kun naktulat ta kanyan. Kasi siyak sir hango kayat tinagulo nga panagbiag kajay. So namabalbalin han ko kayat nga adda deti pag sinungbatan mi man no anyaman kasi haan ko kayat ti kasjay. Tikit ko tinaunos naragsaklat ta nga pamilya. Hakamot lang nga ni namnama nga kadzay sir nga kastoy ti mapasamak kanya na. So nga kunak ngem pagbaga mo sir kan isuna nga ala ijam deta kasta nga obrayo kun kunak sir ganyan na. Kasi diti ammo makadanto time na angas kunto malapakalaalaam digita kun kunak. Di ka pala data ang panagubran kun kunak kanya nan dadto may di ko sir DJ sir tay nagduma sumugkar isuna di sumbat na kanyak mo kasi nga bagbagaak. Kasi Okay. awan mat ti ana sir, apok nga ana, nga kinariri na wenno nakabasbasulan natin awan mat sir ti ambok na talaga. Ako matigas na previous ko nga han nga kinariri na oran nyaman nga kalit pagtrabahuan na. What about kaditi papapalan na paki ay ayaman iti pagkipalot. Awang mati na nagtakamat na ma'am nga dali kiti problema. Even di kiti kadwana nga kabaranggayan nyo ma'am. Awan mat sir, kasi ti kunak deta pa nakiriri sir ket awan amok nga talaga. Kasi ti kunak ituna no adda ti kaslang problema na or ano silent lang isuna sir ngamin. Haan na nga ibaga kanyak, ti kunak ammo na't ugali ngamin. Kasi siya no aday so na ano ti maysa nga tao na amok nga aday so na ayan tinalintag. Talagang aguniak. Ngem no isu na kat addayan ti madi, siyempre sir, amo na di ugali nga agungutak. Isu nga haan sir haan nga agibaga kanyak apulos. Okay. Ma'am, hindi holiday season, Christmas, New Year, awan may tigas lang iparparipirip na kada kayo ma'am, no? Na hindi problema na or anyaman nga di parigot na, ma'am? Awan sir, awan. Ngem ti naglablabas nga bulbulan, anak so na sir nga DJ uri batit lang nga ba nagkuma sir, nakaungot so na kadeti anak mingi na una. Kunak apay nalawli pa ka sa basulan det anak mo kunak kanya no pa sir ket nagsingpet ta anak mo nakagagagot. Kun kunak kanya na ano na uli pa kabasbasulan na kanya mo kun kunak uri di lang kuma mabayag lang mapan makagatang di ka nandig di manok na nga para palot. Ay po na nga dun to nga sa unan sir permintong ong tanati anak man. Pero kun kunak kanya na api na naman yung pakabasbasulan ta anak mo king kanaya takas tat anam. Kasi lang sir pero awan mo't handog no kaagunin sir. Kasi ibaga. Okay. How about TPNP na dati par kanta-kanta kayon nga diskusyon dat nagturasan ti diskusyon ta ma'am? Awan pa sir ti ano mi madama pa laeng ti investigasyon sa niya talaga. Kasi nagrigat Kasi ti kunak sir la adakid na ta kina mamet la ko mga ruden nga nagbalin nga laglag nga taon kinakiap apa ko mauno kwenta kung ahan mo sir awan nga talaga. Wala ta DJ tigiti parumbado na tawat mas ma-accept mo pa iti panakatay na ngam deti mister mo maganda parang burbulsa kada kayo kada iti tata ma'am Sanya na. On sir wen isuwal nga ko na sir DJ lang talaga panakipalpalot na ti ano sir
ti pagpanpanunutak. Pero sir nagbigat nga kasi ni sila ang ti panpanunuto kon sir ket kaan silang digiti do nga anak ko. Isu nga ti ko na kon sir nagkungkunak karkaragak ko ni apo pasapay la ko mata madaldalusan ti riknak metlaeng tapno ti kasta ket mapadakkel ko nga saya at digiti do nga anak ko sir lalo ket do nga lalaki da. Mga taon-taon ma'am. Higit anak niyo, ma'am. Dati nauna mi sir ket 13 years old. Then dati naudi mi nag 2 years old lang December 26 sir. Okay. Okay. Ma'am, from manipod kayo di palayo, kaya di nakapasama ka na nakadasayan o nakapaltugan na kasanod kada yun naman. Mansyok maano sir no kasarit. Pero kasi dito nga minanam sa ITN miket dahil si balay mi sir. Agpaamyanan ka lang ket karayanan sir kasi sa pagdalanan na ngamin nga mapanagi kasta ti tarakon mi nga baka. Nagidgid dato ket launay sir nga that time nga bigat. Mapan na ibasura di basura mi kasi ado na puno di pagyananan. Ito nga idagas kunton ta inaagi kasta ti tarakon ta nga bakan kung nana sir kanya. Kasi isut dalan na talaga disaya kanayon. Okay. The previous days, awan mo tigas la nakikita yo nga masasidig kita pagtingan yo nga first time yo nga makita di rupa na awan mo tigas sa mga masasidig. Awan mo sir, awan mo. Okay, directly kita tanong. Okay. Ma'am, kadito na tan, duman nagdingdingag or dahil ti madaway ti buya or dingding digiti makapamo, dahil ti misteryo kan nakakita ti insidente. Ano mensahe, ma'am? Sikod lang tila ang makunak sir alam mo adaman hinaka kita or ano sir kada iti nga napasamag. Kaya nak sir ano di us to iso lang ko madapat iti rumwara. Kasi iti ko nak sir shockan ko kayo tinagulong nga panagbiag. Kasi kasi Lord nakapasamakan nan then pagulok pa maan ko malangon. Talaga tilang aris ti panunot kun sir ket tinatal na nga panagbiagon. Kasi ngan ko kayat nga nayunan pa iti sakit. Sa nagsakit ko nga awatan. Ngan ko kayat nga nayunan nun sir when kailangan ti hustisya. Pero ti ko na awan iti tao ti pamalas sir. Ni Apo Diyos na ayan ti pamalas. Amok nga ni Apo sir kat ni Apo Diyos ada na pintas nga plano na para kada kami. Di siya nakakumkumpot sir eh. So ikan karigata anak sir nga awatan. Nakakarigiti do nga anak ni. Kami kararag ko, idawdawat ko. Tapos napay lang ko matarigiti do nga anak ko sir kat awan makatawid. Datakas ng inubobrada nga nagpalpalit sir. Kasi mabuto nga ko ni. Kasi awan iti amok sir nga reason. Talakay ko, malaksid lang day jay. Kasi han ko matamo sir. Siyempre uri nagsingpot talakay ko dito nakunada. Nature war or ana. Han mo may iwasan no sino ti kinapulpulapul da DJ. Han ko matamon sir, han ko matangit-gitan. Awan mo ni pagbagana. So nagrigat sir. Han ko kaya tagpat-tapat na lang or anahan. Ngem sigurado actor dagiti anak ko. Dagiti pananutok sir eh. Tay masakbayan da nga na sayaat. Tamok na ragsaksunan sir no maaramid ko digiti kayat na nga pagbalinan dagiti anak na. Digiti sir ti pang patatod ko kanya. Alawin na po sa. Magaga. Okay. Bumujay, nagito sa lusod din kay Ma'am Sanyata, right? Yes, maraming salamat. Bombo Roger once again na Ma'am Sanyata amok nga narigat launa. Dito nga napasama kanyayo aglalok at karugrugi. Iti tawen 2026, iso nga makipagladingit, iti bubukela pamilya iti Bombo Radio Lawag. Yung mapasensyakan, kasapulak ka sa ludsudan. Ito'y naduapay nga sa ludsud ko, pakaseknan ka dito nga napasamak. Ma'am DJ Dumpsite, kung DJ nangibelengan, itilakay mo, pinagpagnana when no nagmotor ma'am, nga mapanijay. Nakakurong-kurong ito na sir, nakakurong-kurong. DJ nga lokasyon ma'am, adayot balbalay ma'am? Ada medyo, sir, ada yung sir. Tapos ada mat asidod pero medyo nangat-ngato ayan di balay sir. Ada, kasi, sir, medyo ada Ma'am DJ Bangkay, itila kayo
amuyo lang no anat ti eksakto nga lokasyon iti ayan na no ada ijay mismo nga karayan wenno ijay dam site nga nangibelengan na iti basbasura ma'am wenno asideg ti kurong-kurong na. Mandiyak ngamin na panidin sir hang ko nga nakita kasi idi adami nang ipadamag kanya kun sir nga ni dati lakay ko sir ket ada iso na ayan di kurong-kurong. Kurong-kurong na ket tatan anat obra na ket amang pay nga napan iso na itay pay bigat kunak sir. Kuna na ket ada iji karayan adda dara DJ lang sir awanen iso nga haan ko amon ino nga diso tinakakastaan na kasi hanahan sapay nga may bukbuk di giji basura mi eh. Jak amo na Okay. nakadanon So ada ito na iti iji pagibasuraan nan or haan pay pero ti amok lang adda pay lang iso na ayan ji kurong-kurong mister. mm. So mabalin nga dahil posibilidad nga nakasinabot nat dalan iti nangaramid kadeta nga banag. How about kadagiti kumbaga asideg nga balay iti nakapasamakan ti insidente ma'am. Awan lang tinanggaganda nga putok ti paltog wenno nakikita da nga naglabas nga tattao ma'am sakbay ti deta nga insidente. Sigundi ana sir panagdamag-damag min ta siyempre pagdidinamaganan sir eh. Ada nang nagda sir nga putok ngam handa met ekspektaran nga kasday sir ti amuda ada lang agpiring or ada lang nagpaputok ti lusis kasday lang sir ngamin eh kasi liplipas nga rud ti baro nga taon di ba? Mm. Isu nga tatan sir handa met lang inexpect nga kasday no apay kit di sir ket amom DJ ayan na nga nakakastaan na dalan malabsan ti adu nga tao nga pan agis ti marti taraken met. No apay nga kadeta nga time, awan lang pulos ti nasapa, nga nakakita kanya na. Mm. So nga haan nagrigat sir eh, when nadalos. Isu nga rod ma'am talagang nakaturtura dagiti nangaramid kada nga krimen gapu ta bigbigat ang inaramid na kada nga pasamak. Ma'am malaksid kadetoy nakunam nga ti mesa kadagiti mapampanunot mo data nga mabalin nga posible nga nagbalin nga ramot kadetoy nga pan nakapapatay ti asawam kada di pan nakipallot na. Iti makalawas ma'am mamin ano nga daras nga mapan makipallot ti asawa yo. Balin, mamindwa no daduma sir, kasi Webes kun Sunday sir no kwa, daduma. Ada ka di dagiti ma-impormasyon yo no naabak ti dakkel agatad wenno nangabak ti dakkel a kantidad iti kalabes. Haanak ngamin nga na sir eh, haanak ngamin nga agdamdamag kasi agungot no kwa iso na sir. Isu nga haanak nga agdamdamag, no ana di istoryaan na kanya. Kasi di ngamin ti anana sir pampandagan na eh. Dati haan na kayat nga ag problema ak, haan na kayat nga di madandanagan nak, or haan na kayat nga adda ti ati amo na nga haan kun ko kayat nga adda pagsinubangan mi. Isu nga nagrigat sir no lang ko masiguro binalbaliwak DJ plastar ko nga deti nakadamda at damdamag ako maakanayon kasi ganyan na pero di nga min sir napungtot nga min so na idinno dat egdamag kay sunghan ko kaya tahan ko kay tiniri isong awan sir nga talaga ammo nagrigat kasi di ko nasaya at nga tao so namat sir nga talaga Yes, or ma'am. egdamag Ma'am, kayo eglawlo. Ma'am gapoy ti datoy nga napasamak. Ada kaditi plano tayo nga makisarita kadagiti kadkadwana nga mapan makipalpalot ma'am. Ijak maadan tulat ta sir kada no an anak so na kasi ko pala mapagsusurot sir eh no ana ba talaga kasi nagrigat kumanawan ti batit nga anak mi nga panunutot pero tikunak sir no siya lang tikunak natal na lang ti kayat ko nga panagbiag kasi no mabalbalin kasi nagbutong dati napasamak sir eh no mabalbalin sir han ko kayat nga may ramramen kang nga giina. Kasi what if na mairaman nak sir, dagiti anak ko't panunutok eh. Kakaiso na nga dado nga anak mi nga lalaki ngayon bati na nga pakalaglag pa kanya na. Haan ko kayat nga awan pagbalinanda nga nasaya at di kayat ko sir kat makita ng tumat laeng nga orehan mi makita isunan. Nga nabintas ti pagbanagan dagiti anak na sir amo ka naragsak to isunan. Di siya sila ang panunot kun sir eh.
Kasi ura na pa iter aramidok, sir. Haan ko nga may subli ti biyag ti asawak. Ito digitin mulak ti panunot ko. Iso nga dapat lang. Ngano at inbati na, sir. Iso digizay ti ayaw anak nga maminpinsan. No kasano siya, ayat ko kanya na, no kasano patag ko kanya na. Ibuhos ko amin ka, digiti anak na, sir. Tapnon tigas ta, maaramid ko amin, digiti arapaap, digiti anak na. Digiti arapaap na idi si bibiyag pa, sir. Amok man na maaramid kun to amin digizay nga arapaap min, sir. Kat naragragsak to, manisunan, nalagan ton itirik na. DJ, sir, tada si panunot kun. Kasi naggubing kami, sir. Naggubing kami. Kung naggubing na, haan ko dapat nga pagdaanan pa lang tigas ti ko ma. Kasi ado pwede kiti pangarap. Nga haan mi nga naaramin. No, uray no kasi, sir. Ikarigata anak nga tong palan amin digit sa para karigit ido nga anak mi. Digit lang, sir. Iti kaya tirik na kan panunod ko. Tap natal na inaldaw. Yes, ma'am. Alas sapay ko mata ti Diyos ti mangrakip kada kayo, ma'am. Karetoy nga punto iti biagyo nga napukaw iti padre di pamilyayo, ma'am. Ma'am, gundaway ket namnamaen nyo nga iti bomboradyo lawag iti maysa kadag iti kasanggeryo nga mangipukaw iti hustisya iti panakapapatay iti asaway. Once again, nagyaman kami iti bomboradyo lawag iti oras nga panangipaayo iti datoy nga gundaway iti sumagumano nga detalye pa ipakaseknan karetoy back to you, Bombo Roger.